باوي يتي الله جمرادو تبارك وتعالى انجيلي ينلادو مكو محمد صلى الله عليه وسلم هري يوتر مندن ويلوتو وصايا عام وسيجي وبتدي كوادي نون hande ka fewndiden ɗo e nder leydi men ndin ɗo lagine no yurmi ha question ji no yaha kon ɗum waɗi si ɗen retardi waɗi si tawi hiɗe mari piiji ɗi fuu kono en ronku haaji torde ɗi ɓe mari boxi ɓe mari jama hiɗe mari kalis piiji kala ko wonata sabu ha leydi ndin yara yeeso ɓe mari kono en ronku yiide laawol ngol kon ɗum waɗi toujours ko ɗon ɗon wona e landiteede ko fiyon ɗum ko ɗo hanuɗen wattande yila yeltitoɗen e pittali men ɗin yeltitoɗen e wonkiji men ɗin darten hoore men moƴƴa si tawi hawri woodali ka ene fawñi ɗen Allah subhanahu wa ta'ala ko fiyon nun waɗi siɗe yiltade e hoore meɗen darten si tawi en fawñaki Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓay jomiraɗo tabaraka wa ta'ala inni ka qur'an وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير kala ko hewti on immorde bone immorde sonja immorde tampere immorde yangi haray koko faggiti ɗum pittali moɗon ɗin ko non o yafoto buyi si o nangitira en hunde wotere jonnon no hani ka yeltitoɗen e pittali men ɗin daren ko fiyon ɗum waɗi si enen hiɗen sonjade hani ka jarriboɗen hoore meɗen no hani ka dartindoɗen hoore meɗen no hani ka landitoɗen pittali men ɗin relation on hakkundeji meɗen e Allah subhanahu wa ta'ala wa'i wasi mankay ellaji non buy hino woodi ko wonata sabu haa ɗum waɗa tawata kadi noon ɗin ellaaji ɗi buyi e majji haray hiɗe wondi e muɗum ko ɗum waɗi si hiɗen haani dartude hoore meɗen sansen ɗin ellaaji ɗon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓe maaki hadith si tawi tun leydi daginama ɗon musique kañum may zina wo Allah cippinay basal e ndin leydi ɗon jonnon sen daari ɗum ɗon no saaki hino jaali ha tawata hande kadi hay goto yiyata ɗum ɗon ko ella wa'i wasi joni ko aada si a waɗali haray no woodi ko manque jewɓen ɓe zinayi sukaɓe ɓen zinayi hay goto yiya ɗum ɗon ko problème tayle hunde nden no harmi minal asl ila ka lasli zina on harmi sabu si a ndaari aya on kañum toɗɗaki zina on wi wotawa meme ko wi ko taw o ɓade la taqrabu zina aw kana fahisha wa sa'a sabila taw ɓado jeeno ɗum laatike pankare boni kadi laawol فالوسائل المؤدية إلى الزنا كلها محرمة بنص القرآن kala laawi ɗo wayɗiɗin ha on tigi yotto e zina on hiɗi harminira qur'ana on woni ko darde wo woni ko memugol wo woni ko ɓadagol wo
woni ko yewtugol wo woni kaka internet wo kala none no tawirta ɗo way jommuɗum ha hewtinamo e jeeno gonɗum ɗo harminama bi shattal wasail wa turuq kala noneji ɗo wayɗi ɗin ha e muɗum ma laawi addayɗi ɗin ha zina on waɗa Allah harmini ɗin ɗon jon non ko ɗin wona e waɗede hande intihak hurmatullahi subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi sinelaɗo maake ala wa inna li kulli malikin himan ala inna hima allahi maharimuhu wolanɗo no mari hima no mari hurum no mari ka hewtetake wo hurumji Allah ɗin non himaji makko ɗin non koye ɗi o harmini ɗin o yamira goɗɗo o newnana goɗɗo o yanana goɗɗo o jonnamo lawol no hewtira ɗin taw ɓadoye so falaka kanko e Allah ɓe heɓa jon non ndaru zina o hino jaali a yahay ɗo haraɗa seppude ka travaux yaha tawa jiwo e suka hino ƴaggodira a susta wolde ɓe ƴaggodira e travaux a susta wolde joni wayi wasi tawi tun ko mummunte wayi wasi ko mummunte tun hande kadi goto ha jaka la ahad yubali sabu yamirowo ala haɗowo ala nelaɗo le makuno la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yunzila 'alaykum 'adhaban min fawqikum thumma la tunsarun wallahi on yamiray ko moƴƴi wallahi on haɗay ko boni si wona ɗum Allah yuppay lette sengo dow moɗon hara on walletake kadi ɓe yiyay noon ɓe ndaara ɗon ɓe tawa no wadde ɓe haɗata ɓe wolta ɓe haajaka ɓe tefata ɓe ƴeewata a tawayle 95% muslimun min buyuti almuslimin min buyuti a'immati almasajid والمشايخ ومعمري المساجد tay woɓɓe ɓe 95% ɓe ɗo ko julɓe woni wadde ɗum ɗo woni yeddude Allah tata kadi woɓɓe maɓɓe ko ɓiɓɓe imamuɓe ɓiɓɓe mawɓe ka juulirde wonɓe wurnitude juulirde ɗen ko ɓiɓɓe maɓɓe lakin ma yaqulun shay ɓe wolta fus ɓe ante ɗum ɓiɓɓe maɓɓe yalta jiwɓe ɓen yalta ɓe ina baba en lan arde ɓe wiya awa o yaha o ala boutique o ala magasin o ala kaw o ala bappa o ala nene goto jonnowo mo mbuɗi jani o yalta bimbi o hewti wo kikiɗe o arda e 500 000 o arda e 1 million o jonna ɓay makko 200 000 jonna nene makko 200 000 ma ɓay makko 300 000 yumma makko 200 000 ɓe wiya bobo an yo Allah waɗu barke e maɗa ɓe landotako mo honto ɗi mbuɗi iwri hombo jonnuma ɗi honno heɓirɗa ɗi on question ala ton haaju maɓɓe ala yo jiifa on hewtum seydna Aboubacry Siddiq o ƴettuno sayre ñaamete o maɗɗi o ñaami o landaki suka makko on wiimo seydna Aboubacry a laatino hari si mi addanima ñaamete momi addi wo a landotolan honto mi ittimo hande kon ɗum haadi landoɗami kam mi itti ɗum ɗo seydna Aboubacry maaki hamalani alayhi l-ju' ko heege waɗi ha mi ñaami mi landakima o wi ko woɓɓe mi corantono adi islam seeɗa ɓe duwanolan yoɓude ɓe yoɓalin woni ha netti hande noon min yiidi ɓe yoɓinmi mi wi yo mi rewɗo mi sodane ñaamete mi addane o nangi dande makko nden o ɗeɗɗi nde ha fi o tuutu
o yeti ya o ronki sahabaɓe wimo ƴettu kolli ma ɗin naada ka hunduko maɗa looƴitoɗa o looƴiti ha ko ñaami kon fof yalti ka yaasi ɓe wi aboubacry allah yurme ma ko fiinde e sayre ñaamete ɗo tu wonɗa e warirde hoore maɗa o wi si nde sayre wi'i nde yaltata ka nder reedu an sina nde yaltida e wonkiyankin wallahi mi mayaylan etade yo nde yaltu ka yaasi subhanallah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki kullu jasadin nabata bilharami fannaru awla bihi ko ɗum ɗo aboubacry en famuno kala ɓandu ne'irandu ko harmi kala ɓandu janɗirndu ko harmi kala ɓandu fayirndu ko harmi haray ko yiite ndu handi e naatoyde on to ɓiɗɗo makko on ittoyɗi mbuuɗi o landotako o ñaamayɗi noon ha o gayna o ƴetta goɗɗi e majji o arda ka juulirde o inna waɗanen kaarijo fatiha on toon du'a yaata yeetolan o ala ka o yaha hay nokku par ce que sarti on na waɗugol du'a on sarti on ko jaɓugol allah ngol inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba allah ko laaɓuɗo memata si wona ko laaɓi ɗum ɗo no saltiɗi andaka ka iwi o adda ɗum ka julirde o innamo tori du'a ɓay baba en makko hino jeeya e membre ɓe ɓen ka juulirde idan himo mari droit addugol ɗon jawle o jonnaɓe ɓe waɗanamo du'a so waɗanaka du'a juulirde nden sonkay par ce que ɓiɗɗo kaari bappa kaari kaw kaari nene goto kaari waɗanama ɗum du'a kanko kay ɓiɗɗo makko on si addi ɗon mbuuɗi waɗanaka du'a nge huɓɓay par ce que c'est leur droit kono honto mbuɗɗin heɓi ɗum landetake seydna Saad ibn Abi Waqqas ɓe landimo ko on ɗum waɗi si antuma toriɗa allah o jaabinay o wi mi laataki miɗo feƴƴina ka hunduko an ɗo hunde yaaka nder reedu an ga si wona hara miɗo laaɓa nden hunde ɗon no dagi komi ñaama sonnaɓe sahabaɓe laatino si modiɓɓe maɓɓe ɓen no yaltude ɗaɓɓugol yahegol ɗaɓɓana ɓe ko ɓe ñaama ɓe nangaɓe ka dolokke ɓe wiya daro mi wasiyo ma o daro ɓe wiyamo hey ko an yaw ɗaɓɓana en ko laaɓi dagi addana en ñaamen sa heɓali ɗum ɗon artu muñoɗen saabu meɗen wawi muññade heege ngen kaduna ɗo kono min wawoyta muññade lette ɗen kala hara tanto ɗum woni daaro ko fewndi madina kon hala ɗo ñaamay siɗɗo mum on no ñaamirimo o kaari mi fusimo hoore subhanallah gasa fusimo hoore nden ɗo kono yawmal qiyama satto yeyi zina on no saaki musique no saaki yimɓe jentora musique no faalira hay goto yiyata ɗum ko ella Allah subhanahu wa ta'ala wi ka suratul Luqman wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud o wondiri Allah laabi tati o wi wongal aya wal ɗo jipporali si wona harmingol musique sahaba ɓen fowle e zamanu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kon ɗo woni patron maɓɓe on ka Qur'an ala hay nokku ka Qur'ana ka o anda aya wal ngal janguɗa o mo andi ne ngal jippi mo andi ka ngal jippi mo andi mana maggal mo andi ko fiyon ɗum ngal jippani ala aya wal nder Qur'an on fof ko wanda ha nelaɗo jonnamo recommandation wi kala faalaɗo jangirde Qur'an arde no nde jippori noon man arada an yaqra alqur'ana kama unzil falyaqra'ahu ala qira'ati ibnu ummi abdin ɗum ko seydina Abdullah ibn Mas'ud kala faalaɗo jangude Qur'an arde no jippori no net yo jangude e jangin seydina Abdullah ibn Mas'ud
o wi o wondiri makko Allah ngala yawal do jipporal sina harmingol musique jama on jentoto musique nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki mo jentike musique ha o mayi o tuubali o naadoyte ka yiite musique o wattine silata inaɗo loowe ka nder noppi makko saƴƴitire gandin si o naato e aljanna so yahano mbuɗi ko ƴettuɗa kon soduɗa musique kon alandoyte fi majji yawma alqiyama rasul sallallahu alaihi wasallam maki lan tazula qadama abdin yawma alqiyamati hatta yus'ala an 40 neɗɗo sottinoyta teppere mum tew ñande darngal o yaha ha ɗa si wona o jaaboto landaji 4 hino jeeya e majji wa ammalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa jawdi makko ndin ko honno heɓirnondi ɓay o heɓindi ko on to nadoyndi hattali e ɗum noppi makko ɗi o jentorno musique on ɗin o landitoyte fi ɗum yawma alqiyama allah subhanahu wa taala wi ko qur'an inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula noppi ɗin e gite ɗen e ɓerne nden ɗum ɗo laatike ka allah ko landitoyte ɗum hattali e ɗum leydi ndin ka woni e amude ɗon hoore leydi ndi o woni e amude e mum ndin o landitoyte fi ɗum yawma alqiyama allah subhanahu wa taala wi ka yasin nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun men fermay kundule ɗen men lando juɗɗen ko ɗe memuno ɗe jaabo men koyɗe ɗen seedo koyngal amunongal ngal seedoyto yawma alqiyama leydi ndin ka ama ɗon ndindi wonɗa e seppude e hoore mum hande indi fanki indi deeƴi indi famini kayri ndi anda ko feƴƴeta yawma alqiyama ndi seedoyto imma ndi seedano ma ndi seedo e dow maɗa allah subhanahu wa taala wi ida zulzilat l ardu zilzalaha wa akhrajat l ardu athqalaha wa qala l insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha ndi wowloyay ko feƴƴe hoore mayri kon sahaba ɓe landi rasulu sallallahu alaihi wasallama wonɗum woni akhbaru ha nelaɗo maki ko yondi fillo kala ko feƴƴe hoore mayri kon fo boni wo moƴƴi wo subhanallah auzu billahi min alcheitan arrajim énergie ma mo wonɗa e yusude on mo wonɗa e yimirde on ma mo wonɗa e jantorde on ma wonɗa e amirde on ma mo wonɗa e lettirde on kimaki on a landoyte fi makko yawma alqiyama nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki wa inna li nafsika alayka haqqun fa ati kulla dhi haqqin haqqahu hay won kimakin hino mari haqqe e dow maɗa a landoyte fi ɗum yawma alqiyama hattali e ɗum tammo waɗɗa on ka nder aduna ɗo a landoyte fi makko allah subhanahu wa taala wi wal asri inna al insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr allah jomiraɗo wondiri l'heure e tan mo neɗɗanken wurata ka aduna ɗo a landoyte fi ɗum yawma alqiyama intabih ila hada ɗiɗo no wadde ka nder leydi men lagine hiɗen jooɗi hiɗen felde allah sosojo jooɗo wiyen yo immo c'est lui le président innemo yo immo maninkajo jooɗo wiyen yo immo o hana lamade men pullo jooɗo kadi innemo yo immo o hana en lamade par ce que leydi ala yarde yeeso pourquoi parce que enen en ala e dartindade probléme ji meɗen ɗin ko wonɗe darde ko laamu ngun tun allah subhanahu wa taala wima ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir dartino ɗen hoore meɗen allah subhanahu wa taala wi wama kana allahu mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim allah jomiraɗon sansata nema e ɓuttu e welo e yurmodiral e giggol e jawdi e yimɓe ha tuma ɓe sansi ko ɓe woni e mum ko ɓe sansay comportement tun allah sansa programme ji ɗin fof ndaru jomiraɗo tabaraka wa taala no okki yimɓe
ɓuttu e newende e ñamete welɗo ɓe yeddimo kanko Allah jomiraɗon ndaaru ko on ɗum o yoɓi ɓe. Allah subhanahu wa taala wi laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyiba wa rabbun ghafur. ɓe jonnama nemaji ɗin fo, ɓe jonnama zardenji, ɓe jonnama dimɗe leɗɗe, ndiyan no doga don hakkudeji ton, na hay kamɓe yangoto addaya ndiyan ɗan. Allah wi ñaame yaro kulu min rizqi rabbikum, watton hon ɗum washkuru lahu, wiyon mo Allah jarama. baldatun tayyiba, min laɓɓini leydi ndin, wa rabbun ghafur, joma mon kadi ɗon ko yafotoɗo. wure dow ɗum e dow ɓuttu ha mayon na ton aljanna kadi. fa aradu, ɓe ɗurni ɓay ɓe yeddi men kono woni jabawol ngol. fa aradu fa arsalna alayhim sayla al arim wa baddalnahum bi jannatayni dhawatay uklin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazaynahum bima kafaru wa hal nujazi illa al kafur. Question et réponse. wa hal nujazi illa al kafur, yalli men yoɓay sifa ɗum ɗo sina yedduɓe men ɓen. o woye ya rabbal alamina, ko antu yoɓata ɗum ɗo, ko yoɓata ɗum ko yimɓe yedduɓe maɓɓe. arabuɓe wi aljaza'u min jinsil amal, joddindin ko e none golle ɗen. dartindoɗen hoore men. waɗi si seydna omar bnul khattabi maki hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. hasɓe wonkiji mon ɗin adi on hasɓede, peese kay golleji mon ɗin adi on peesanede. ɓe yeddi Allah subhanahu wa taala waɗi leɗɗe ɗen fof sansi, hakkunde ko racci e ko haaɗi e ko metti e ko mari bulle, ndiyan ɗan yoori, piiji ɗin fof boni. Allah subhanahu wa taala lettiriɓe sabu ɗum ko sabu ko ɓe yeddimo kon. subhanallah. ndari Allah no nemina goɗɗo nema gite, o dariraɗe ko harmi. Allah neminamo nema noppi, o yeddiraɗi Allah. no woodi goɗɗo ton bunɗo mo yi'ata kanko taskitaki ɗum, Allah jonnimo kanko gite. no woodi goɗɗo gono ton paho mo nanata ila yawmil qiyama, kanko o anditali ɗum, Allah jonnimo noppi ko nanira. no woodi goɗɗo gono ton ko feetuɗo, kanko Allah jonnimo hakkil, o yettali Allah. no woodi goɗɗo no ton no soka kambuwaro ma nokkugo ino joga ton ha satti, kanko mo jindude kaduna ɗo mo wadde ko faala goto sokamo. leer mo faala o yalta, leer mo faala o naata, o ñama ko faala, o walo ko faala, o jarnali Allah. goɗɗo e maɓɓe no waali kalabtane, imminte wallinte ko si goɗɗo wallimo, hurgo jano hurgo to soko kaka danki ɗon, haysi leere julugol yoni o andata. kanko mo wadde ko faala, o immo o ƴetta auto makko, o ƴetta mbuuɗi makko, o ƴetta moto makko, o huɓɓina o yaaka club, o waala amude, o arta, o juulali fana, o juulali alansara, o juulali futuro, o juulali geeƴe, o arta e 5 heures tawa o ronki, o waalo o ɗaano, hayya ala salah, hayya alal falah. hino noddede ka juulirde, o arata, o juula fajiri, o ɗaanora noon, weetoya bimbi, o innalagine no satti. subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala pose question. o wi alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum dar albawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. ayali ɓemɓe men jonni nema, ɓe ƴetti on nema, ɓe wattitiri mo yeddugol men. wa hallu qawmahum daral bawar, ɓe jippini yimɓe ɗowtuɓe ɓe, jokki ɓe e konko ɓe wonɗon kon e galle halkare. Allah wi jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar, pelleto ɓe natoya e jahannama e pale ɗon boni werde. ɗum fewndi ɗo lagine. kala ka yeltirɗa haray ellano ton, sa arti ka nder juulirde inna probléme ala ka juulirde, ko ɗon moƴƴuɓe woni, ko ton dogete are ɗaɓɓe du'a.
araka julirde tara ko corruption nano innoto mais na corruption heno ino kelen il faut hay kander julirde naam kadi yataajabul ba'd no wadi wobbe be ngalda e jonbe na hay ka julirde naam hay ka julirde parce que neddo mo hana wonde imam kon don jettete jonne sabu onnum parce que ko babe makko adi e nder ndi leydi don ma ko babe makko derni julirde le ma kanko jogi 50% financement ko julirde nden daroli ko kanko wonata imam on haysi o anda e fus nelaado makko no ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah yo almom burdo andude deftere Allah nde o da non ko kanko jonnete haysi o handa e mudum sa wowli a woni contre makko an hebi problème ko do wadi si slogan America on be wi anybody who is not with us is against us kala mo wondali amen haray ko contre amen woni idan oda ko jettata baytu nga wowli go nga ya ko contre njodorda do an yeyi oya wolu go nga anda fi qur'ana bus anda fi sunna bus ajeta ma alvina ma hunde ko atonta corruption o jolo do mbala mbudi ara organise wiya yasin jange al khamisare be kikide ko yasin jangete weta juma si arama jula ma assalamu alaikum juma tara be jodo be nabe wadde khatumul qur'an yasin tun janga corteji tendre sappo ina kander qur'ana ko yasin tun janga ko janga 41 fois don non corteji din ko di temdere sappo yenay yasin on tun 41 on wawali lon tade hay qur'ana arnem fo e vendredi on après la prière be arabe na yobe warbe wada khatumul qur'an dara be jodo be na be wadde khatumul qur'an kono yete khatum ko lanni ko timmi ko hembi tagol timmintino anto khatumul qur'an on wadi do qur'an arde lannali dara be fero mbudi la taakulu amwala an-nasi bil batil woni non do jangugol qur'an arde ko ibada ko dewal kono on to place mu ngo woni do se ko ni qur'an arde jangirte al jawabu la fi onu rasul sallallahu alaihi wasallam walalu sahaba be walali be akirali imamu be nayo anda be Abu Hanifa Malik Ahmad Shafi'i hay goto mabbe wadal dum do fa anna laka dhalik honto ituda an ayna laka dalil fati bid dalil ya akhi parce que ça soda lady alandu to al hali mayru ça soda suudu alandu to al hali mayru ça soda auto wala alandu to al hali maggal pourquoi akadina kan god ara innatu yana tu koda wena dalil fiyon ko yasin tun jangete fiyon yasin chapanay e go'o na chapanay na chapantati na nogay na sappo joyi na chapande joyi pourquoi 41 fiyon ko alkhamisa jem mano wetude juma fiyon ngede nyalaade ala kay wakde de Allah wi nelaado sallallahu alaihi wasallam ma kono iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ahli est ce que nelaado wanno tawqit be wanno wagutu la be ni jange mutlaq jange tango ala onto jangete bin jange qur'an be ni jange kariwol la be ni jange qur'an beni ko kaari betun la beni jange qur'an beni ko no kure kaari retun jangete la beni jange qur'an beni nyalale kaari tun la beni jange qur'an beni leer kaari la beni jange qur'an ndare hay juma kaafi jangete don ko beni jangugol kaafi nyande juma be wiyali leer kaari ko don kaafi jangete
idan corruption on no kellin fo saari ka julirde aray tawasen jono wonduno e jiwo ha e domonde juutunde be wadi ko Allah ida yarlaki dara be fotta don be na imamon joni aray tigi tigi yo dagintinam be ko be fuddino konto may wede lisanul hal ka arabu lisanul hal ko ya wadu pratique hunde nden hara wowlali misal be jattondirino to be wondino to dumunde juutunde be ara be na imamu wallu be ara odo mo fala mo jombude ara be wada be du'a be humana be dewgal ngal be humana be lisanul hal onno wiide don wo oya zina ko be fuddino hanki njaati giyagal ko be wonno e mum jibaare nde be wonno e mum de yo imamu jon daginam be no endosa o wada tampon e mudu wonde ma dagi ke be konti subhanallah musiba sa yalti don ayni joni okay ko mariage di dagidi din joni okay do ko sunna mashallah jiwon yi sukaw inni no yidi sukaw yi jiwon inni no yidi do on ka kasengo ka dagori don ana njati no na njati giyagal few don kadi si ari be wada shariaji ton tawa miskino ngo gaynata don jombugol don few wali si je noddetede don den si den fudda marowtirede atawa ya miskino sa ari ayni da jombude ara da mari murad ata gollata hala do non ka kadagori don do na kasengo njati giyagal si wiye dum joni be addi joni ko muhadaraji wade ka mariage ji joni ko musique ko wona itede muhadara remplir gasi kono wallahi alladhi la ilaha ghayru ayya ajabul ajaib ayya piji ngalaw ayya ko hulbini ayya ko kani ayya ko nyiddi ino wala di mariage ji wi'a dino dagi don wallahi alladhi la ilaha ghayru kono woni dum ayedo suka wido ko mutamassik neddo sunni wido kanyum ko muhadara o fala ka mariage makko musique fijata don o jilo jomba benata yo toje be sutora kamayo bena be yade be tiro yo fotoje al muhim honto be ittidum Allahu a'lam be fokita kono lalo nambara woni honto woni o jetta jawdi ndin o funsa o luwa motoji sappo ididi o jetta wiwbe ino tiggi wiwbe no jangude wiwbe no hunjaare deftere Allah subhanahu wa ta'ala nde hibe watto goddum hara ko soketiwol hino wiye kolan be jetta zippu be wala don ma wudere be wala don be watto komple wano Bamako wobbe mabbe wala jilbabu be jawa hore di motoji be nyoro dolo kewon ha dowga wudere lembe yabe uddita wonen tawa ko kolan o woni nderga wirtere nden ko ha don ari bari alluje be do jawa e motoji tawa dun do fo wallinali be bernde be nangay o kugol be sonka ka travoje tawa dun do wallinali be bernde be adda otoje go be gara jiwbe ben jodo ka dambude otoje be jippina vitre jelem be jodora don be jogo don haray be sonkay be ewno be towna juude mabbe tawa dun do fo berne mabbe wala ke mudum be yaha ka bicci be sonka be iwta ka bicci be sonka be araya be kanatugol motoji din nata no be natiri don kay be nanga e ewna goli be sonka doga motoji din ara di gara ben don kadi wada don ko wadi kon subhanallah odo suka jombo o jetti jawdi makko ndin o yaltiri fi sonnajo dagido dagani dum o yaltiri no daguri o financi jawdi ndin ton o jetti wondigo o bonni o wadi israf o fantini Allah subhanahu wa ta'ala wi ka suratul Isra ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا تفنسو جاد ما دين فادي فنسو gol jettu gol oto jeden do suto ka bicci ko funsu gol parce que wimma o lowa de essence ma o yoba be wombe nabude bebe don ko israf motoji di o luwi din ko israf ambutias mo créé on kalawol e der yawgol o tardini goddo nawnudo
fokituɗo kala tardinimo ɗon kon o heɓa bakkatu muɗum. Goɗɗo no dugude kala tane fi wallitoyagol nene muɗum ɓen no nawni waali ko embouteillage mo créyi ɗo o heɓa bakkatu on neɗɗo ɗo haysi noon ko kefero haysi na julɗo heɓa bakkatu makko kadi o landitoyte fiɗu yawma alqiyama par ce que hadihi huququ nnas ɗiɗo ko haqqeji yimɓe ɓen ni. kadalik jiwɓe ƴawɓe ɗin motoji ɗon ɓen oki ɓe windante bakkatu yawgol e artugol kadi ɓe landitoyte fiɗu yawmal qiyama. wirtere nde ɓe waɗi nden e ɓalli maɓɓe ɗin conciɗi ɓe watti ɗin ɗi tawi ɗi surrali ɓe heeɓi bakkatu fiɗum ɗon ndaaruɗo ɓe mum wo kadi ɓe heɓay bakkatu muɗum par ce que ko kamɓe woni saabu ha jama o ndaari ɓe. a taway kadi jiwɓe ɗiɗo ma jiwɓe tato hino ƴawi e motor woto jiwo on hino waali e hoore suka wonɗo e doginde o. hada min al muharramat ndo ko piiji harmuɗi. yiltituɗen e pittali men ɗi yaahi yiltitoɗen e pittali men ɗi yaahi hiɗen yeddude Allah subhanahu wa ta'ala. Allah no tikkani en ko ɗon hanuɗen retifiide hoore meɗen taw fodde en yi aali ka feggiɗen ɗon solution heɓako kadi yimɓe ɓen torike haarunki Allah ala ndaarde goy ko woni en e yurmede mum kon ko yerɓe alamo e yeddude e ɗin yeddandeji jani ɗon o woni e joggitorde ɗen ndin ala ka e piirede jama on hisa sina na ɗum ndaaru nokkeli goo no wayno e peyji ko yimɓe ɓen ala e watta ndiila sa ari ka business naatu Madina ndaara ko fewndi daaru mbuuɗi ko woni yaltude ton kon jalle ɗiɗo fof kana dagori ɗon woni yaltirde. est ce que ɗi wona ɗi ɗaɓɓede ɗo fof kono dagori woni e heɓorde est ce que ɗi zakkaji no yaltinirede no duwira est ce que ɓe yimɓe zakka no hettude haqqeji muɗum ɗin ka zakkaji est ce que ɗi haqqeji yimɓe no tottede no duwira. dar goɗɗo no ara innama ya luɓu mo mbuuɗi wiyamo siko hanki num arnoɗa a hendoto ɗum ko ande haju makko yani o ara ande o inna ya wallumo inna ala amari 20 millions 30 millions 50 millions ɗi noddata ɗon goɗɗo joni inna e daranan ɗi yan mbuuɗi yandi ɗi neɓi toon seeɗa adanandi ɗo kisa 50 millions francs 70 millions 10 000 dollars oɗa ari ya wallumo fi 50 000 wiɗa ala siɗɗo ma noon o nawna ɗon noon ma o nawnire ɗon noon ha tawa ma on maya o maya aroye tumbodire noon inne joni ko honno guerdete si yayete Fuuta e si surrete ɗo halde fotte joni yo natte arɗa ɗon noon e 500 000 wima liɓa e 1 million ma liɓa fiyo yiingo waɗu fiyo jama on yiwo anda modi an ko a ittowo sadaka e on ƴetta ɗa oto walla ngalara mi karbira e ngal ale e retour naɓɓon ɗon fure on ha akhi mijiti ñande o iwno ka suudu mum ari ka maɗa gundo hakkundeji mum onon ɗiɗo tun o wiya wallumo yandi ɓeygu makko no waali ka labtane mayay woni okkumo coggu lekkele ɗen bete wiɗa ala joni noon ɓay oya maayi hewti ka nattugol wiɗa hino to ma on a karbira e mo do ale comme retour komo wonɗa waɗande ɗum yiingo e hoore mere ila sallallahu alayhi wa sallam amaki man samma samma allahu bih
ومن يرائي الله به كلا ويرون في يونانه الله ولا يونانه كنارا ولا براجي يوم القيامة كلا ويرون في يانه الله ولا يانه هر ولا براجي يوم القيامة منو جودو كانيم أجمعون على الله سبحانه وتعالى بجانغتا قرآن بواتا أذكار بجولتا جمع بيامرتانغو موجي بيالتاغو بوني tuma sattiri ɓe ŋeeri o ɓe yaaɓe moɓo yaɗa imamuɓe jeego jeɗɗo sappo ɓe adda ɓe kasalo maɓɓe ɓe joƴƴina ɓayno woodi woɓɓe kañum kadi ɓe jokka hay fus sina jindugol janngana yimɓe qur'ana hen ɗo gokkoye watta ka jiifa huccita allah wino noon wala tashtaru bi ayatillahi hamanan qalila ɓe moɓa ɓe ɗo ɓe joƴƴinay salon ɓen luɓanoɓe ɗon yasin 50 ɓe jawna ɗon 1 million faran ɓe liɓa yeeso maɓɓe ɓe yasen dadi ɗon huccitaya machallah jangugol ngol na sarti koy ko est ce que allah jaɓi est ce que allah jaɓi ko ɗon une question sénatoriɗo allah fof ko yo jaɓi woɓɓe kadi mo waɗana ɓe hara ko istidraj waɗana ɓe o suyna ɓe ha o hendoɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki inna allaha la yumli lidhalim hatta idha akhadahu lam yuflitu allah newnanay bandiru ndun ha sayon hewta so o waɗi ndu rab ndu futotako ko ndonin tampinde lagine ndaru corruption is everywhere heno nokkel ɗin fo biro mo yaala o haysa a yayaran hiɗa mari haqqe ɗon kaydiji maɗi no timmi hiɗa hato jine hendagol on poste goɗɗo go marɗo sabu mo anda sa windi ɗo a ha ɓuri nde juulirde ɗo jandude o wata jangude onome ƴettata ɓe jonna an e kaydiji ma ko jippolɗa gamal abdoul nasir ɗo ma université lansana konte accutu maɓɓe ala e ɗum ma ɗum hara ko bribery ɗuma onno ƴettugol mbuɗi jonna woɓɓe fiyo a hendo on place ɗon genari rishwa ma yaha ka justice heɓa case probléme o naɓe ka justice ɓe yiltidire ɗon ha o yaya naɓa carton mbuɗi jonna ɓe fenande o jogui ɓe ƴette an ɓe yawoya ɗon fuɗɗoɗa landade tun ɓe na tigi tigi on programme on ɗuman nike aray hiɗa wawi joɗade ɗo taw ha makodo ɗen joɗɗa ɗon tun patron on ara inna fere mo kam babbataw la ilaha illallah o yimɓe jalo soki hande ara ko toñaɓe yimɓe jalo soki hande ara anda konnum soki ɗum ko yimɓe jelo maayi ka kaso tawa anda kon ɗum wari ɗum sikkude ɗum ɗo fof yaray ni yaratani allah no muñi ko gonga kono wondeji go waɗay react o memminoto wonde andingol ma toñimo ha ɓe duwa hulde allah subhanahu wa ta'ala sa yilti e sengo go a yahi ka sengo janguɓe wiyaɓe no jangi faami islam no gollirde ya hawrodira e woɓɓe maɓɓe no jooɗi ton heno noddi to kañum machallah no jangi no andi deftere allah nden no andi sunnanelaɗo on taway ɓe yaade nodda yimɓe e halak ɓe noddude yimɓe e dow halkare yaha ɗon ɓay ɓe wawi wolde araboye tatoy ɓe jooɗo ɗon ɓe ƴakka arabure nden sikkanga awrondirali e gando sifa o ɗo ari ƴokka ɗon ɓe yooloye noon woɓɓe maɓɓe fuɗɗortoma yetade taw ko wondema ɗe qur'anaje ɗe joguiɗa ɗo ɗe ɗo timma enen arane ɗe marno ɗen ɗe anduno ɗen ɗen hari no windi makkiyatun e madaniyatun ko ɗon fuɗɗorton ha ɓe tawa hi a fuɗɗike watta ndela ɓe drague noon ara noon fuɗɗoma inde a woɓɓe no tontoɗen a ɓen ɓe toñayi no ɓe toñirta nelaɗo andi o ko tedduɗo ni nelaɗo ko tedduɗo ko teddinaɗo ɓe mantamo a ɓe yetoma kono woɓɓe no yetadema toon a basa wata walla ko nelaɗo wonno ko ñirɓini
na nelaɗo ɗum ko toñe non nelaɗo duwa ka takkidirede ɗin piiji fuɗɗoma haykude ɗon fuɗɗoɗa yolade ara anda wiya way ɗum ɗo no nandi e gonga ko gonga non eno nandi e gonga ko gotum ha gotum yawoyon ɗon hande e ñande tawa wonino kaddunere ɓe fuɗɗoma yeɗade sahaba en fof ko heferɗin ɗum si wona yimɓe jeɗɗo poɗo yon ɗon ha tawa gaynino wunade yo Allah wallu en sikkude ɗum ɗo fof yarayni tum yaratani tum naru yimɓe no warire ni e trawuje anda ko wari ɗum hara anda ko wari ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o deƴƴitaya o adda seeɗa fi en taskito goɗɗo no jeeya nde nokkure ɗo nde fof kanko soodi nde mbuuɗi makko laaɓuɗi mo mari kaydiji timmuɗi goɗɗo ara jooɗo yeeto ma oɗo na kanko jeyiɗo min jaɓitiɗo fof o jatta nden tumbere ɗon nde fof mayre ta alaka wullitoye hay nokku alaka wullitoye gonga ko goɗɗo go wi konno yoni o lingingi ko ore nden adoto bonde idan sikkude ɗum ɗo fof Allah jotto ayna ɗon tum accitira noon yara noon gonga ko ustaz Tayibu innata konko enen tigiri faala yo ɗergal ngal daro fiyoɗi piiji maako ɗo e woɗɗara tawi a naati ka suudu ma a yiɗi bafal ma soki hiɗa waali ha fanki ɓoɗe hiɗa deƴƴi ton hokka neɗanade ɓeygure maɗa ara bankita bafal ma ngal immoɗa daroɗa fuɗɗoɗa wolugol o felle ƴetta ko faala kon o yaha ma o luttide ka ɓeygure maɗa ara hiɗa yalti o ara o yeeba ɓeygure maɗa nden o zina ɓeygure maɗa nden o piya woɓɓe maɓɓe o letta o immo o yaha arta tawa susta wolde ala ka wullitoɗa sikkude ɗum ɗo fof yarani yaratani Allah subhanahu wa ta'ala no muññi ko goonga kono si jama on toñama ha toñe ɗen ɗuuɗi o waɗay seeɗa fiyo jama on andu modi toñe ɗen ɗuuɗi nelaalo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wattaqu da'wata al-mazlum hule bone torare toñaɗo so torike Allah subhanahu wa ta'ala tun Allah jaabinayi Allah wiyay mola ansurannaka walau ba'da hin wallahi mi wallete haysi ko yeeso seeɗa kono mi wallete ayatami wallalima mi wallete few neɗɗo no hakkila duwa hakkilde neɗɗo duwa ardinde hakkil o tuba o rutto e Allah subhanahu wa ta'ala ruttoɗen e Allah subhanahu wa ta'ala doge ruttoɗen e makko kanko o wi fa firru ila Allah doge yiltoɗon e Allah subhanahu wa ta'ala tuube ruttoɗen e makko jangen Qur'an taskitoɗen nde golliren ko won nder ton kon ndare Fir'auna o neɓuno yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala Allah no abbimo ɓay o reddinanike mo kaw nabi mo ɗon na kaw sikkata nabi ma ka ndiyam Allah waɗi on ɗum o ƴetti banu Israila o nabi ɓe ha ɓe lumbi gaɗa wacci ɓe dari ka guintito o waɗi ɓe fof maɓɓe ɓe iti yo ɓe ndaro ndiyan ɗan ɓe ayni ndiyan ɗan ɓe ayni ɗon ha Fir'auna halka karamokoɓe tafsir ɓen ɓe wi wo ko Allah naɓiri banu Israila ha gaɗa darni ɓe toyyo ɓe yeƴƴito ɓe ndara Fir'auna wo ko yetagol banu Israila wondema ko Fir'auna wino kon ana rabbukumul ala ko fenande awa yo ɓe ndaru noon siko kanko woni jooma maɓɓe mawɗon pour ko hay mo halkede ka ndiya par ce que Allah no wawno mo halkude ara banu Israila rena
kono si o halkunomo hara banu israila rena ɓe addayno question ji goo kadi finalement o waɗi yeeso maɓɓe ɓe yi nene Aisha maki Firawna wurno duuɓi 400 ans o waɗi ko faala e hoore leydi mbay Allah reedi nani kemo kaw naɓunomo ɗum na kaw sikki hattane yiila dari yimɓe annabi salihu samuda alladina jabu sahra bilwad yimɓe towa dardeɓe yimɓe marnoɓe doole ɓe taada zima mum tagano ka e hoore leydi lam yuhlaku misluha fil bilad wa samud alladina jabu sahra bilwad wa fir'auna dhil autad ɓeɗo ɗi moftanmaji ɗo fof Allah subhanahu wa taala halkiɗi woɓɓe maɓɓe hay batte mum luttali enen noon ɗo police o ɗiɗo e pettono ha arde ɗo nanga en ɗo e jeego jeɗɗo haɓɓida en ɗo waɗa en ɗo melotto naɓa en few police ɓe ɗiɗo pet no wawi wadde ɗo melotte en jeego naɓa en ɗo en fu hay goto pet no wawi wadde wara ɗo tun waɗa frap frap finkani hay so fellata mooɓa ɗo jeego jeɗɗo jetta to sappo naɓa fo naam ɓeɗa aray ɓe yiya seere ɓe inna ko nin fala ɗo wonir ɓe tufa ɓe waɗa cuuɗi nder toon ɓe nato ɓe waalo tawa seere soɓɓi ndo ɗon fof to ɗon aka fala huccitaya Allah jomira ɗon halki ɓen ɗon enen sa yi hiɗen daɗi fewndo ɗo ko ɓay koye mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam jeeyaɗen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam toranino en Allah wota Allah jippi letteyore meɗen atane hila yiltuɗen Allah subhanahu wa taala tuuɓen toroɗen mo yo yaafo en faljireji ɗin ɗuuɗi dari mawɗen fuuta ɓaawo ɗo si ɓe falama torade Allah ɓe yiltike ɓe wi Allah hara yo notike islam arino e maɓɓe laaɓal ɓernde arino e maɓɓe peewal no e maɓɓe nunɗal no e maɓɓe goonga hiɓe wondi e muɗum islam timmuɗo e ɓe wondi e muɗum ɓe shirkantano Allah ɓe wattano bida ɓe ñamatano ngerani ɓe wolata ko wona goonga ɓe nunɗi ɓe laaɓi ɓe ñaami ko laaɓi dagi ɓe tori Allah o jaabini enen ande ko noye dari yeyo o tankoro no jooɗo yeetoma kañum tankoro harma simɓe no harma ɗum aña tum Allahu akbar kanko ko waymo addude tankoroji ɗin e nder leydi ndin ko ɗum waɗi simo defandude simme o yettoma ngol harma musidɗo kalabtaneji ɗi anduɗen fof e nder aduna Allah on ha hande ɓe joɗɗali goɗɗo comprimére ɓe innimo yaw yaroyande ka nder wurgo ha hande dawi men tire fandude so natay ka nder wurgo tuttayde singorre fandude so natay ka nder wurgo tuttayde si o naata tankorowol ngol o natay ka nder wurgo jooɗo o fuɗɗo huntude haaju makko o ƴawna noon paken o maɗɗo ngol o huɓɓangol nder ton kadi machallah aɗon yetoma tankoro harma hollanka tankoro harmi ka nder Qur'an gasi joni wallinen wi harma yaren ka o wiri ɗon konno woni ñaworde joni ɓay harma o wiya aña gasi aña amain ka Qur'ana kadi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi tatito inna allaha ya'muru bil adl Allah no yamira nunɗal wal ihsan e moƴƴere wa ita'i dhil qurba e okkorgol jomiraɓe ɓadodiral wa yanha 'anil fahsha'i himo haɗe e pankare wal munkari e añiniɗi ɗin wal baghi e jaggitugol jaka yosi cigarette o ngol harmangol aña tun ko kangol woni ka pila deuxiéme jo kadi ka tugalal ɗimmal ɗo ko Qur'an tawti noon kadi Allah yamirino nelaɓe yoɓe ñaamu ko laaɓi dagi o yamiren kadi enen kadi e ñaamu ko laaɓi dagi est ce que cigarette o ngol no laaɓi aljawabu la
ta jombiɗo jiwo ko yiɗɗamo ko yiɗɗamo sa andi e siraɓe ma fi may ha hande min mi yaali goɗɗo nelduɗo e siraɓe mum carton cigarette goro noon imo ƴetta ɗo 5 000 10 000 o sooda ɗo goro haɓɓere goro naɓanawe ɗum e fanɗude carton cigarette e janɗude e sattude prix kono ha hande mi yaali mo naɓani ɓe ɗon carton cigarette par ce que déjà kanko emo hersidi tawa ko hesiraɓe makko ñamata simme kon ala no naɓiranaɓe carton cigarette isan kon ɗum no yeyanta han armi ɓeraɓene ustage aray mo yeeyay tankoro aray mo wawi ƴettude ɗin o hajjoya acci wallina ɗin haalaji wallin ɗum ko haalaji fayɓe noon nelaɗo sallallah alih wa sallam yettino kama inna allah tayibu la yaqbalu illa tayiba allah ko laaɓuɗo o memata si wona ko laaɓi cigarette no saltiri halas lanni kala ko ɓen no haaɗi si tawi neɗɗon ko tankoro tun o yeyata no haɗi hayya sodanmo no haɗi hayya sodanmo khilafa on woni ko si tawi no jilli e ko dagui hino ko dagui kon hino ko harmi kon mana hino ko dagui kon hino tankorowol ngol est ce que a sodanimo walla a sodantamo ɗum ɗo fof no waɗayde on tino yendade ɗon ɗen jawle jane ɗon hukka ka bankiji inna kañum heɓa fayɓe barkinaɓe e to lankon to sutorɗa ha idan ɗen duwa hulde allah subahana taala hiɗen duwa rentade musidɓe julɓe tedduɓe on acca e hakke si tawi yewtere nde nde juuti faala raɓɓindinade ɗo mawɓe men no ga towa duuɓiɓe duwaɓe juulude ɓe sento ka beele bonji maɓɓe ɓe fowto haray raɓɓindino ɗen ɗo encade ka si tawi konnguɗi ɗiɗi no woodi ko waɗete e question ji amma waɗugol taaligol ɓeɗo no ɗo ɓe moƴƴintinana e en faljereji kala ko falja nder ton kon on acca e hakke simi tawi to si tawi mi towni konnguɗi ɗin e hoore mawɓe ɓe mami sonki e maɓɓe mami hawri e goɗɗo yaafoto kono ko islam ni ko ma yewtidiran en gonga hakol ma tasmana wa astagfirullah li wa lakum innahu wal ghafur rahim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilayk